Baba tibi. Ona thegia wa ngwataniro ya NASA kuga matikanyita itemi githurano-ini kia president ginyagia mendikithia mao megiĩ ugaruruku kamiti-ini ya IEBC mahigio, ikundi ngũrani iria ciĩ rungu rwa kiama kia Jubilee no ithiite nambere gũtabania kambi-ini cia kũria mũingĩ ũgathura thirikari ya Jubilee itĩna rĩa kerĩ. Kaunti-ini ya Kiambu, ambunge atano kuma gĩcigo kĩu ni mokĩrĩire mutongoria wa ngwatanĩro ya NASA niwe Raila Amolo Odinga, kuria mamũrĩtie atige gwetha ũtongoria kũhetũkĩra mĩrũrũngano ĩrĩa maugire ndĩrĩ na kĩene, no ĩndĩ itanya rĩayo ni gũthararia thayu wa bũrũri. Enda ufanye kampeni kama vile tunafanya. Wacha tukutane kwa nebe tuone. Na kwa mwena wa Machakos, kanitha-ini wa AIC Mumbuni, ndũmĩrĩri ndiuma ĩngĩ tiga gĩthurano kĩrĩ kuo, na NASA ni gwĩtigĩra maretigira gũgacindwo. Uchaguzi bado uko. Yule mnasikia akisema hakuna uchaguzi, mjue anawadanganya. Uchaguzi itakuwako. Oho ni moretie muingi ugetikira kumira kwa uingi na guthura mutongoria uria wina kioneki gia gutwara bũrũri mbere. Ningi ni moretie mbeũ njithi itheme na kuhuthirwo gututhura ngũi-ini ateti aria matari na itanya ria kũrũmbũiya muingi. Kwa hivyo hata hii jina ya Joshua, mtu ambao hajapatizwa, ujue anaenda kanisa gani? Na anakuja anasema ameenda Israel, na anakuja anasema atakomboa Kenya, ati mumfuate. Hiyo ni vitu ambao kama Wakristo mjihadhari, kwa sababu Biblia inasema siku za mwisho kutatokea maajabu. Na kwa kaunti-ini ya Nyeri, atongoria matiganĩte matongoretio ni Governor Jackson Madango na wahome wa Gakuru ni moririe mutongoria wa ngwatanĩro ya NASA Raila Odinga atige kureheire mithiana handu-ini hake meharĩrĩrie gũthiĩ gĩthurano-ini. Uchaguzi ya tarehe 26 ni ya kufa kupona. Kila mtu lazima apige. Mambo ni kumera. Na kwa kaunti-ini ya Tharaka Nithi, uria wari mũmbunge wa Uthaya niwe ũgũtongoretie kambi-ini icio, mari hamwe na gavana wa kaunti ya Muthomi Njoki makiuga Jubilee iricemba gũthiĩ gĩthurano-ini. Sema hata Raila anaenda Ulaya siku 10. Sio ni kuogopa. Sasa kama mtu anaenda Ulaya na tuko na uchaguzi tarehe inaitwa 26. Sio sasa itakuwa ni mboga yetu. Lakini usisahau kuja kutokelezea tarehe 26. Kwa sababu anaweza kuwa ni ukora kidogo anajifanya hataki uchaguzi kama vile alikuwa anasema hataki kwenda kotini alafu akuje 26. Atongoria ya ni maugite mari na mwihoko wa gukahota githurano gia tariki 26 na mururumo munene. Ngiripotera Kameme TV, niye Getwo Wambui wa Jehia.